nawati yo ruzu ya kwanze wakimusaba nawe akagwa ku mazi y'ubugingo ngoya kurahe amazi uvomo nzosura kunyote bariko hino kuba nyose ngomba kurahe mazi basi niba ko biko biraza atigenzere wa mugabo wawe yahereye kugira ngo wa munyavyaha we zana wa mugabo wawe ariko ari cyangwa bagushikako ngo rero genda uzane wa mugabo wawe ateba nta mugabo ngira bubuze ko wahura n'abatanu uwo muri kumwe ntabwo ari we rero uri wemera zamugendeye yaciye yishishitira ati kweri amwizo nakoze byose ashwa urabona abasamariya ubwo mwumvirize umuntu amwizo nakoze byose imana nidufashe umwamba guhangase yaradutumye duhere hera uhamvya hama kandi imana iragomba gukoresha abantu bayo kugira ngo ubwami bwayo bwaranye bwaguka muri bino bihe no mu bihe biri imbere hama kandi twebwe bari mu mana ngo tumenye yuko wisi niko Yohana yanditse wisi nayo iri muri wa muntu ngo rero abo twegera ko bita utegerezwa tubakwege kugira ngo tubarokore babe mu mana nabo imana nidufashe umwana guhangase turi n'umwenda w'imbabazi twagiriwe tunezerwa kwicara kuzumvira hari icyo twamaze kwakira muri ubwo buryo rero wisengere wezwe uko twabwiwe kandi twiyubara niduhereze ko abanyabyaha bafise inzira kibocamo kugira ngo bakire umuntu bagufate mugabo duhagaze imana iramenya ngene ibigenza umwami nadufashe n'aya majambo n'itegeko nibwirizwa kandi nituba turi twenyene wewe ngo twitondeye iri jambo turatumukunda kandi umukunda n'abazokumva na data bigumye arahita agaseruka kandi aserutse ibikoreka birakoreka imana nidufashe Yesu ari hafi kugaruka bari hafi kugaruka ngo dukore ibishoboka hama azoduhemba kandi azotwishira kuko ijambo ry'Imana ritwereka imana nidufashe umwami naguhangase umuhisi wacu witaho kunava yakunda ngo jenda kundu Burundi ndakunda na Israeli ndakunda na Swede batundaniye ubutumwa Burundi nabuvukiyemo Israeli havutse umukiza kandi Swede nabo baturungiye ubutumwa bwiza ati ndumva hose ndakunda none wose uko Burundi ni mo gukunda ari wigeze kwandika ngo n'umuhanuzi ngo mbandandure ngo basubira gusabira igihugu amahoro ngo mbandandure Farao n'imfura ziwe ngo n'abanyakibi ngo n'igihugu cyo ngo kandi wabasubira gusabira igihugu amahoro ngo babaka umuvumo ngo bari ubwenge utagisabye amahoro ugisabira iki intambara yitanane muri ubwo buryo rero imana nidufashe umwami aduhezagire tumenye neza ko turi mu mwenda hari abitanze kugira ngo dushikirwe inkuru nziza iduhanze n'amadaba n'ubu David Swede yakoze mu kuturungikira ubutumwa n'ibindi turi hariya hari witwa Blandire yakoreye ngaha bakora nk'abaambasaderi bacu ariyo araturondera ubwo twari babiri b'abarundi adutembereza ibihugu amashengero menshi mu karere kiwe agenda twerekana kugira ngo arondere ngene avuga ivy'ibikorwa by'ingaha mu gashikana nta kibazo uyu mwungere kandi koko yagiye akorana nabo mu buryo bwinshi bagerageza gukora ibishoboka kugira ngo bagire icyo bodushikanako none rero natwe ibyo tutohavya dusenza imana irakorana natwe tugafasha abatari bakeya kandi nabo nyene turi mu mwenda wayo ejo bundi batubwira bati hageze ko mubwita ubutumwa n'ahandi abo bazungu nyene kandi iyo mugiye mugenda ku Barundi gusa teka n'abandi nimubashikire
bariko baragenda kandi n'abarundi ntaho bahera ngo kandi natwebwe muratwibuka ngo muri Swede bangahe bifuza kuja kubabwira ubutumwa muri Swede imisore yenda tibito ariko rero dukorera aho duhavya ibindi Imana yugurira myegere yugurura kugira ngo dushikane inkuru nziza yayo ahariho hose n'aya majambo ariko tumenye yuko turi mu myenda hariho abari hafi yacu tubabwire bumve nk'akakana ati najewe norari kabana nyakana karere mu kayogoro baravuga bati wobwirane ngo naka hari ikigabo hari umugabo ati niwe numva noja kubwira ubutumwa wagenda ati none karagenda kabona nyamugabo wewe Imana ya data na mama yantumye ugenda wihane ati pumva imbere karirukanga karagenda badabena karivuga nyatindira nasanza olewe nzomuzindukira tarabolewe ataranywa kamuzinduka kw'ijoro karashika ngo aha arakumarindo ajabona ni kakana irayibwiye ati ngira ngo nisema tamukangamira kakoro garuka uriko arakoreshwa n'Imana arabandanya bakaba naho yabikomeye baragenda muri ubwo buryo rero nyamugabo arakungururira karaza no muri saro ati nibiki ngo n'ubu Imana yantumye ubwira bwihari Imana ya data na mama nyamugabo ngwi ateko karinze uva kari konyene aca ngo hinge basi muvuga gusengera karabibonye kamurambika kw'inganda kivuga imyaka ngo Mana ya data na mama uyu mugabo ko yihanye ngo mubabarire wamina abarakoze ibyo wahaguruka agiye kurukika yishyira ku rusengero nyamugabo atari yuhagira aca mu inyuma ati nyuma ya nyakana kera hari abavuga ngo uwo ndamuzanye y'abarindi umugeni bari kari kazanye ikigeni kandi abarimu batomutumbere ariko akumva bibira we yobwira nawe ahanze bakabona no ku rusengero karashitse nako kirashitse nyakigabo bati nibikigabo mushinga ntayo uyu mwana yamfashije barikiza atashobora kumufasha nagira ngo bifashe ugomba kwatura icyo gihe babitubwira atari umujyanama mu ishengero yafashwe umwana mutoya Imana nidufashe umwana duhagaze turi n'umwenda tubwira abo duhanja kandi ntusigane nimba ari mu nzu ntubwire ngo bazoza ngo abapfu nawe gendera iryo jambo ry'Imana shira mu ngiro uko ritubwira tugende nkabera nyene ivuga iturange ibikorwa biturange hama rero kuja imbere kwacu tugende kugaragara nk'uko kandi twagabishijwe ngo Efurayimu yivanze n'abanyamahanga bamumara inkomezi muri ubwo buryo rero twegeranye nabo wisengera bavuga bimwe uko biri kose baruha bakamenya bati n'ukuri tubana n'uvugishwa n'Imana Imana nidufashe umwami ntaguheza rero twezwe utungane rwose tugende n'amateka hama kandi umwami aradukeneye niduhave guhebeshwa ibi vyiza turimo kandi ari muza kudutora ngo duhave dukatishwa n'isi iyi si nayo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira n'iyo munsi Yesu niyaza azotwishira hama kw'iherezo ab'umwasi abatemeye kumva ko babona amahano ngo rero turokore abatari bakeya dusangire urugendo rwo kuja mu ijuru Imana nibahezanye mwezwe utungane tugenda n'amakenga udema yarantaye n'abandi ariko tumenye neza ko tugiye kurabiriza twahura n'abandi ariko amakenga tuyagendana Imana nibafashe wezwe kuri gito na kinini umva ko ari akantu kibutswe uzuka gatunganye hama kandi ukisabira ko urabiriza neza hama ibyo ari byo byose bariya nabo tumenye nabo twatume ko twabatumwe ko nidukore nk'uko bakora ariko turi ibyitegererezo by'abari kuboneka mu ijuru
tumanika amaso dusenga Imana. Niba ariko kaka kanini mu yemwe bari kuri Yesu ukandurije ubwo wa mwasi aturaba kukigoye izo twabikije tubicuruze ibira abantu bose umwanya wawe wiyumvira uti nanje habe niyandikisha wabo bavuye kurondera abantu ariko wewe ko wakurondeye ugashika turamirize neza tugira igikuriro neza mu by'Imana hama rero dukorera umwami uko tukomera iyo ndi mu n'abana cyenda uyemwe bari kuri Yesu ukandurije cyane turiko turaririmba twaye wifuza utunganywa weva kuri iki wifuza inkomezi ni kuri wowe nanje kugira ngo tube inkomezi atari uko ko dushobora kwenda dutunganye muri ino si atari bwera yatari bwera atarimo b'abantu baraganiranya Imana nidufashe umwami nawe Nemwabareku Yesu ukanuriji shokane kuko wamwasi Satani aduraba kukigone Satani mwini gendera agiricaha basepo kuko wamewi yurara wikazibona yamwepo weuishira Satani kandi wikiriba Yesu kukuru mwiku umure afisikie igufi yaracherevu ruanza agoisasira Oeje Umanyamumami Yesu Ijo twaniki Wejose Uzeruari Turoza Ikwirabare Wewose Ihaneravemutaha Wewokayoma Ni Yesu Yabonye kumu Saraba Ewe muchungu Ipanje Ihaneraje Sahazoga Ukira Azoga Fise Kabisa Yahora Neri Ejuru Eubalimu Kipari Wadanye N'abafise imitwaro uri imbere y'Imana kandi Imana yabwiye bose baho muzokoranira mwibuka izina ryanjye ko habasanga n'abayetanye ari indwara n'ibindi byose imitwaro irasenyuka mu izina rya Yesu kandi ubwira uti ngombwa na jewe nje mu bandi bakorera umwami Yesu yabwiye abigishwa ngo murindire mpamvu icyo data yasezeranye mpamvu ubushobozi amahemu yararatangwa muri bino bihe rero nitwicare imbokoboko ariko tumenye ko muhemu yatanzwe kandi iyo sezerano ni ryawe nawe Imana nidufashe umwami aduhagaze abafukamye mufukame neza ntimuname cyane kugira ngo barongo bashaka bashikire neza Imana nidufashe umwami naduhagaze
wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harahoya hagije amaraso meginya maroya wirera wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harahoya hagije amaraso meginya maroya wirera abatarafashwa mu maniko ukuboko abatarafashwa bababone mu maniko amaboko mugorora amaboko abatarashikirwa babashikire bababone Ubwizani yazagarukanye ubwiza no kuba kwagosete abataribwe twe bakinjiriwe mu birori by'ubukwe wogejwe avuze ko arabagiye mu rusengero abakozi b'Imana bo basangayo abakozi b'Imana abatarafashwa ariko mumanika amaboko babafashe rero kuri abagenga n'ubu kure ko batabafashije ariko reka tutanga gisiga Mwami Yesu urakoze cyane turagushimiye mwami kure y'amajambo y'Imana yigishirijwe aha hantu maze mwami iri shengero ry'Imana rikibona umuntu wese akibona uko ari none rero baciye bugufi imbere y'Imana bahisemwo neza kwiyuhagira ubuhumane bwose bahisemwo neza kwemerera ijambo ryawe
bya bindi byose bya bindi bimeze nk'utunyonyera byabanduje bya bindi mwami byatumye baboneka nk'abantu b'ibitsetse bya bindi byatumye mwami Imana bamagwa inkomezi bakaboneka Kristo uri mwijwe ameze nk'umukate uzigiye mwami Yesu bimwe byabakuramo bwa buryohe bimwe byabakuramo ya shusho nziza bari bafise bya bindi byababujiye kugukorera kubw'ijambo ryawe baraciye bugufi imbere y'Imana barazanye za ngeso bamubiye abanduje za ngeso bakura hariya mu mahanga babarire ubeze iki gihe ukiri ku ntebe y'imbabazi iyi minsi nyine utaraza guca urubanza iyi minsi utaraza guhana amaraso yawe nabeze bahinduka ibyaremwe bisha bambara imyambaro yera shetane yabareka ahinduka ubusa acoketswe ikuzimu ijwi ryiwe rihore kuko bejejwe n'amaraso ya Yesu ko bemereye ijambo ryawe mwagazi w'intama w'Imana uca ubasubiza amahoro batari bafise ubasubize mu indirimbo ubasubize bya bihe byiza baririmbishwa n'umunezero kw'icaha cabo gikuweho urakoze mwami kuba babariye urakoze ko amazina yabo yemewe mu ijuru ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye amen.